Naša stranka se uvek trudila da potrebe i stavovi mladih budu primećeni i promovisani u javnosti. Vođeni tom idejom, pozivamo predstavnicu Omladine Demokratske stranke Srbije da nam se obrati. Dobar dan, ja sam i dolazim iz Novog Sada. Kada vas budu pitali kome su namenjeni lokalni programi Demokratske stranke Srbije, vi recite da su ti programi namenjeni mladima u Srbiji. Kome bi inače bili namenjeni programi koji pružaju odgovore na pitanje o obrazovanju, zaposlenju, započinjanju privatnog posla? Mi, mladi u Srbiji, želimo da planiramo svoju budućnost u gradovima u kojima smo rasli, a ne da planiramo kako da ih napustimo u potrazi za boljim životom. Želimo da mladi u Srbiji imaju uslove da se u svojim gradovima školuju, zapošljavaju i zasnivaju porodicu. Lokalni programi razvoja stvaraju takve uslove i zato će oni dobiti podršku mladih na sledećim izborima. Gospodo, u ime Demokratske stranke Srbije želimo da vam se zahvalimo što ste prisustvovali predstavljanju lokalnih programa razvoja za 21 grad i opštinu u Srbiji. Hvala. Živela Srbija! Istaka vremena, ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena.